Kani kedai Kedarashan Meghalaya ban ipriang sobhai pibaro. Syakan YouTube khobor mentah kerjaan mit. Syabain paish khobor ke banyak tu nepet cuai kimat ke bokongsan. Haki jaka basyak kata haka jingshrei ha Punjab, Jammu and Kashmir ban Himachal Pradesh. Maham Kementeri Ketenangan Information and Public Relation ke Dr. M. Amprinlingdo ikilat patai khubor haka jingelang bashisin shisnem jong ke Meghalaya Editors and Publishers Association. Bat lam kemat kilong keme ya ke jing paharamit banilek persyak ya ke jing ma jong udrok. Ki khubor ke banyak. What happening ke jing shlei ke jing persang ban ai jing erap kedang yai beteng ha keleng ke jela Punjab, Jammu bat Kashmir bat Himachal Pradesh. Ka kinhun sipai sun jong ke India kala pelat ia sanspa sau phowingut ki breu bat kit dakaling sun palat shiphoton ki mar bakongsan ha ke jing tre jing erap ke bakongsan. Katgum ke Western Air Command ki helikopter jong ke Indian Air Force ki lapen kindra ikinong shong shnong nakathan Bharmor Chamba bat pinpoy ya ki jingerap bakongsan Shakulu bat Kishwar. Lingba ki South li ki helikopter bat laiphosan ngot ki nongtre ki batre shitom ka IAF kadang yai beteng ya ki kam ai jingerap bat jingkershan bat ki benang ya chakman. Ka Menteri Jong Ketenangan Information and Public Relation ke Jela Meghalaya ke Dr. M. Amprinlingdo kala maham persyak ikilat patai khubor ban pinmi khubor klem nongrim bat ke jing pentip babakla ha ke jingelang ba bashisin shisnem jong ke Meghalaya Editors and Publishers Association MEPA ke belong ha Shillong Club. Habakdo syakamokot duma jong ke jing syak penyap jong u Raja Raghuvanshi kala penpau batang laipau nak shispa na ki jing tip balapin priang kilong ki batikna da ka bakentu ikilat pathai khubor ban pinne ya ka jinglong hok jong kinong thok khubor kokong amperin kala banjur ba ka jing latlut jong kinong thok khubor ka dei ban yaringkat bat ka jingkit khlie kamtam ha ka juk jong ka social media bat ka jing pen kaladur ya ki jing thok da ka AI ka jingelang kala sakhiru ya ka jingjet ikinong kit kam bathamai na ka benta ka samoy tre kam ka balai snem Hakaba uba R munak Shabong bat uba W John W Khathaba kila Shajit Biangkum u President bat u General Secretary. And most of us who were caught in that saga were wondering whether this was just crime patrol at its best or was it factual information. We have to find out what is the role of MEPA. How do you devise a mechanism to ensure that quality is not compromised? Is it a fact that any Tom, Dick and Harry, Jane, Anne and Mary can just put up a story and decide that what they say is true? Look at some of these influencers that are now emerging in this media. They are actually making you extinct. They're actually challenging your survival. Please come on with important norms. What is allowed and what should not be allowed. Haka jing pen I badan bor jong ke jing long nong yalam haka im lang sa lang. Kilong keme na kasengken thai wat thabru kilami ha ka surok jong ka mot pran dagba penlong e ka jing pahara man la kamet bante la kam e ka jing di drok bat iki kam persya ya ka imlang sa lang dakabas dang nadu kapor shipau shiteng minmit kani ka kenhun balayalam di kilong keme kalapen kelai ki jaka ki bamshngan sheki jaka ki bakham shngan dakat jingkershan ki pulit bat ki CRPF Kani ka jing thmu jongki kala aiman siam ki wei pat ki kinhun kum ka sengken thai so sun banya so bat kani ka jing mi pat ba ki jing pahara ki pen I ka jing khlan na kalyang ki long kbe bat ki ha bat ka kai phot jong kari jong usnem 8000 arphosan halor ka jing shkan jong ki ken thai ko bu kerdan yakanong ba jongi kum kanong ba ka basngan tam hakari India
So we as the mother, as sisters, as aunts of this young generation. So we came out here because we feel that the society need us. So for that reason, we came out. We want to show the world, we want to show the young boys that life is beautiful. Life is really beautiful, but once they get indulged in drugs, what? They lost their families, they lost their loved one, and at the end they will be all alone. No one will be with them. So we, the Sengkenthai Awak Tabru, we want to show them the way. In the morning we have come for the cleaning drive along with the headman and the executive members of the Darwashnang, along with the Sengkenthai. So now we have just come out to check on the cleanliness of this area, especially in the night, whether they have kept it clean or not, as we have instructed them. And the most important thing is about the drugs. So we are just keeping vigilance on it. National People's Party Farmers Front NPP FF Meghalaya State Unit kalapli patba ya ketanat berthamai Jongka Hawes Jaintia Hills District hinin kesngi Hamantong Community Hall. Lasami ki shithi thungkam shaki dukot ki badangshu shajit thamai ha ke district but block level ha keleng ki santali ki constituency. U MLA ke Juai bat ru u state president Jongka NPYF u ba wailat Miki Shela u balalong kum u kongsan. Ula banjur ya kebenta jong kekinhun nongrep kebayalam yaki nongrep ban yo iki skim sarkar ban ya kebasam iki jing mentoy shimet. Ula kubur iki jing ki bedang yai beteng jong ki nongrep bat iki jing kershan jong keseng bat ula banjur ya ke jing don kam ban penya jan hapeng ke sarkar bat ki nongrep. Yui em sekali em di tim dua kelang. Tasak tuan em kam nak hibon ke jing ya Mentuduh ki presiden ki sekali ki miye ki boleh. Kam pi ke coordination go biar. Ke kamram ki yang pi kam on ne, ke kamram ki yang pi tok pendek ki kot Islam, bukan boy ki pertut caki presiden ki sekali yang farmer front apa ki block apa ke district. Iba sakwan iwan ke farmer front apa ke state. Wo ya kelamon wo penyo i ya kita ki jingirak la dato. Kan ki tok ki bentar ki scheme iwa pi apply. National People's Women's Front NPWF jongka NPP kelapendrung kerteng ia kekunhun nongyalam bethamai jongka nak kebenta ke Ribhoi District ha ke program ke bela penlong ha Dorbar Hall sajer nongpo. Ka State President jongka NPWF ke Kongres Mary Kharpuri kalai benta ha ke nigasngi ha ke jingedon ringkat UMLA ke Jirang uba Sosthana Sotun. U Presiden ke NPP Ribhoi uba Clement Maulong ke MDC jongka nongpo ke Kongrona Kimdet bat kiwe kinong elam keseng. Kani ka jings dang kathmu ban pinkup bori kinong elam kinthei ki bandon benta ka bakongsan ha ka jing shakri patba bat ban pinklan ya ka jing don jong keseng shaduk ka tenrai na lor jong ka kam san perthei. Lapen long ke jing elang patba hinin kesngi hamadan he maulai banyakren halor ke jing kabalanang kiu ha ke jing di drok ha ke tikathan. Uba LS Lingdo Assistant General Secretary jong ka maulai town Dorbar ulapen pau ke jing sokya halor ke jing kiu jong kinong di drok bat ru kinong khai drok. Da ka bakentu yaki ya ke jing trelang ka ba khamklan ha ke imlang sa lang ling ba ki seng samla bat ki seng kinthei. Uba Samuel Biam Presiden ke Seng Samla Maulai Pelun, ulapen pau ia ke jingedei happening ke jing di drok, bat ke jing kiu ki kamrunar, hakaba ulakot ia ke jingeteli na kinong syongshnong. Ulapen bena ia ki jing temu ban IT ia ke memorandum syaka sarkar, da ke beterwa ban thau ia ke board ban te lakam yu udrok, bat ke rehabilitation center ha Maulai ban te lakam ia ke jing Apa ini ke jing dan ke kedua? Apakah ini harus kita ini drug user ini? Apakah ini kita ini supaya orang yang kami bersama? Atau ini siapa yang beri atau ini siapa yang beri atau ini siapa yang kita bersembunyi? Ya kita salah. Atau kebahagiaan orang muslim orang kita. Lalu ini jadi kami ada beri hebat.
Kita pergi hamba, mengenai pakaian yang salah di satu sisi. Kisahlah seperti ibarat berbeda, ibarat sidah akan berkata insya Allah baik saja. Hari ini beliau benar-benar kamu, hari ini beliau di bersama bersampai apa semua. Kanong bak Shillong kelas sakhi ke jingyat patbak ke berjarjar mentah ke sengi kum kadak jong ke jashni Eid Milad Un Nabi ke ba Khatsan Spa. Ban rakhi ke lingku sengi kha jong u Prophet Hazrat Muhammad da ke bala penlong da ke Eid Milad Un Nabi Celebration Committee. Kani ke jingyelang kalara ya ka pangpreng to spread the message of love, peace, prosperity and humanity to all. Daki spa ngot kiriunget Muslim kilai shim bentah kati ke jingyat patbak kebelas dang nakhan masjid mau ba bat layat lingba ke jaka bakongsan jong kanong ba syoban penkut Hamadina Masjid Dhobi Mohalla u Imam Muhammad Kesar Raza ula penkesan ya ki jing hikai jong u Prophet syapang ke jing suk bat ke jing sngorit da ka bakentu ya ke jing eteli bat jing longkawai hapreng ki jat bin Rio Baro. आज हम लोग यहाँ इकट्ठा है 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम के लिए यहाँ हम लोग हाजिर है। ये हम लोग का प्रोग्राम जुमा के दिन फ्राइडे को होना था, लेकिन फ्राइडे की कसरत के एतबार से हम लोगों ने संडे को चुना है और आज ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेशन कमेटी की जानिब से जो लोगों को शिलोंग से जो तमाम लोगों को इकट्ठा करना है, यहाँ जमा होना है। हम और आपको यहाँ इकट्ठा होकर के हम लोग 10 बजे से ये प्रोग्राम जुलूस मोहम्मदी निकालेंगे और फिर हम लोग मतलब के पूरे आन बान शान अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगाम देते हुए, अमन व शांति का पैगाम देते हुए हम लोग यहाँ से 10 बजे से निकलेंगे। Kamairang Mission Watershed Committee ringkat ke jing trelang bat ke nia bat balakershan de ke nabat kila rakhe ke Ayurveda de ke bersipau haka hendreu terik unailur hamot tirot mission mairang ke jingelang kala kentiu ki rukom sumar tinrai jongka Ayurveda bat ke free medical camp shekinong shongshnong jongka than haringkat bat ke Presbyterian Church Mairang Youth Center lapin long ke program bani pinyeso lang ki samla bat ke jinglom pisa ban pinroy ke mensi mitrelang hakani ke sengi la sakhi ke jingishim benta ke besngau tenat niki samla bat kinong shongshnong ke bapinyeso lang ki jing pinsngau thu shapang ke kot ke khya bat ke jinge day haka imlang sa lang. Kapurdua FC kala job ya ka lang padur FC lingba ka penalty da lai lanot ha ka yele kai football knockout ka basau ka balong ha marngar hinin ka sngi ha ka ni ka jingile kai ka balapen long da ka all marngar ex servicemen and serving association kala yo ya ka jingkashan barat ba nakipat ba u MLA kanongpo uba Miralbon CM ulawan Banyadon lang ringkat kum ukongsan haringkat ki riu pau khmat ki bakenthop yu uba balajit rani bad em makdo kinong penyat kilayaro ya kani kelumpung ke bakentiu ya ke jinglong nongile kai bad penklan ya ke jingeteli hakathan Keding Kalang Padur FC and then baka mentang ini pet ke jinglong jingman ke sunbeneng hatura ke jingkriat ke long arhusan degree Celsius bat ke jingshit ke long arho khandai degree Celsius ke jingsem ke hau ke long hinyo pholai na ke shispa ke jing hap slap ke long pra millimeters haba pai pat shnong ba shlong ke jingkriat ke long khat khandai degree Celsius bat ke jingshit ke long arho sau degree Celsius ke jingsem ke hau ke long hinyo pho pra na ke shispa ke jing hap slap ke long arho san millimeters kat bah juai pat ke jingkriat ke long arho degree Celsius bat ke jingshit ke long arho sau degree Celsius ke jingsem ke hau ke long hinyo pho pra na ke shispa ke jinghap slap ke long khat ar millimeters kalak bandon ke jinghap slap ke malumala bat ke jingtit upar perthat haki babun ki jaka hatura shalong bat juai shaban poi shabukot jong katuk khobor ni pet yang sa shisin ki mat ke bakongsan Yai beteng ke Indian Air Force sikilat ai jingerap haki jaka bashakta haka jingshay ha Punjab Jammu and Kashmir bat Himachal Pradesh
Maham Kementeri Ketenagakerjaan Information and Public Relation ke Dr. M. Amperin Lingdor dikilat patai khubor hak jingelang basisin sistem jangka Meghalaya Editors and Publishers Association. Batlam kilong keme ya kejing paharame banilek persya ya kejing majung ujok. Ti parlok kat tungi lepoi syak bukut jong ketuk kebor jingi mentara janmet adomesya yang syai kesengi kublai pi parok. In a press conference in New Delhi today, the Namo Yuva Run will be held from September